Wengane yakwethu, hleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Umkhanya kude TV bafowethu, inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Ukhuzani umvukampungose laphana wey'ngane zakwethu useveze ijakhethi laphana, athe usacabanga ukuthi abalandeli bakhe angabenzelani njengoba kuzongena ubusika laphana wey'ngane zakwethu. Uthe abantu abaluthandayo leli jakhethi agqokile abacindezele ulike laphana ephejini lakhe laphana wey'ngane zakwethu. Baningi-ke abantu laphana wey'ngane zakwethu abacindezele ulike laphana ephejini lakhe, okusho ukuthi bayalithanda ijakhethi. Khumbula ukuthi inkulu indaba ethinta amajakhethi. Ake ungene laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena wakho kuthini, wakuphawula ngaleli jakhethi likakhuba. Ngakhaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba.